Asante sana. Asante sana, asante sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. Leo tumekuja kwa mwaliko wa Mheshimiwa Sabina Chege na wageni wote ambao mmetutembelea. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Kwanza ni kumshukuru Mheshimiwa Sabina Chege juu ya kutualika hapa. Mimi wakati nilikuwa msichana mdogo nilikuwa nafanya kazi kwa foundation yako. Thank you for giving me that opportunity. And surely, God honors faithful service. Because of the opportunity that you gave me, I was able to go across Muranga County. I was able to serve people diligently. And that's why the Lord has brought us this far. Mimi niko na machache. Lakini kwanza kabla nimuongee na His Excellency, the Deputy President, niruhusu niongee na PS wa education. Sisi tuko na mashule ya hapa Muranga haija receive pesa ya capitation ya last year free primary education na last year ya junior secondary school. Tunakuomba kwa heshima. There is no way we can support our school without those funds. Wewe enda kwa hesabu zako, angalia pesa yetu na tafadhali we are requesting. Kindly release that money to our schools. Mimi nataka kukuambia, Your Excellency, we are behind you and we support you. Mimi naunganisha Muranga County na Nyeri County by the fact that I'm born in Muranga and married in Madera constituency. Watu wasikuambie maneno mingi hapa, sisi tuko nyuma yako. Na siasa mingi sisi hatutaki. Watu wasikuje kuomba chai na stories zetu. Sisi watu wa Muranga, we are 100% behind you. Na kama Mheshimiwa NDINDI Nyoro alisema, sisi ni watu wa mikono. Mkisema right na president, tunawafuata. Mkisema left na president, tunawafuata, and we are completely behind you. Mimi wakati nilialikwa hapa na Mheshimiwa Sabina Chege, tulijadiliana mambo kadhaa na tukasema hiyo tutaweza kufanya. Kwanza uliniambia hawa wanafunzi wa Bishop Gatimo Girls ni walete system ya kuwa wanaburudika in their multi-purpose hall. Leo nimewaletea system na Mheshimiwa Sabina Chege atakuja chukue hapa home theater, wanafunzi mjivinjari. Nimewaletea system na iko hapa. Life is not so boring. Mukisoma, work without play, make Jack a dull boy. Hii ni yenu na mtapokea. Kabla akuje Mheshimiwa Sabina, mimi nataka kusema, tuliongea na wewe ukaniambia we have neighboring schools here. Mimi najua Kenyona Secondary is a neighboring school here in Karinga. Na demohoya ciaria ito. Thukuru wa Karega urare na pointi 6. Thukuru wa Kenyona na thukuru wa Karinga na nĩcia gũkũ nĩcio neighboring school nĩcio cirarigetie thĩinĩ wa Kĩgumo constituency. No nginya tũcoke na gũkũ like mentors and talk to our children. We have to support our day school. 67% of our students are transiting to day school. Tusipoinua day school, watoto wetu hawatasaidika. Mimi ninawaomba tuinue day school. Na kwa hivyo mimi nataka kutaja mashule ambazo nimeletea water tank siku ya leo. Thukuru wa Kenyona Secondary nĩndamũrehera itangi rĩa maĩ. Thukuru wa Kenyona Primary nĩndamũrehera itangi rĩa maĩ. Thukuru wa Karinga Secondary nĩndamũrehera itangi rĩa maĩ. Thukuru wa Foro Primary nĩndamũrehera itangi rĩa maĩ. Na thukuru wa Kĩamaingĩ nĩndamũrehera itangi rĩa maĩ. Mheshimiwa Deputy President, kuna wakati tulikuwa tware na gĩthomo gĩa atumia acwa othe a Muranga. No kĩndũma na ciringi 500 ndĩmatwarire. Atumia acio mena ihoru. Kwĩna atumia Muranga marageire road accident makiuma mahoya. Na mathiko mao nĩ Tuesday. Tũrakũhoya na gĩtĩo tũkwĩnyihĩrie. Ũtũnyitĩre na Mheshimiwa NDINDI Nyoro nĩgetha tũthiĩ tũkamon na atumia acio a kanitha wa Katholiki. Ngĩrĩkĩrĩria doka haha ta Queen Esther wa Muranga County tondu nini muthure. Kwena atumia gũkũ Muranga manyitiro na magĩikio thĩinĩ na makĩrwo nĩ amũngĩkĩ. Doka ndĩnyihĩtie ngwĩhoete na ngũthaithe reke atumia Muranga marekererio. Atumia acio nĩ cũcũ aitũ
mena ruo mena kieha reke atumia itu marekererio so itu turenda kumahemerengeti turenda kumathingata reke atumia itu marekererio na ne tuwe tondu wetha na we muthuri mwega weteketie uhoro wa Gikuyu na weteketie uhoro wa unduire witu ni ukuga atumia aitu marekererio marekererio atumia aitu marekererio ona athuri aitu ni moe wega Nitwarega cucu aitu kunyito ona athuri aitu ni moe wega nitwarega cucu aitu kunyito ona athuri aitu ni moe wega. Mheshimiwa Sabina na Gitio tumalize hapo. Mheshimiwa Sabina na Gitio no nginya tunyitire thukuru cia ndĩ na Gitio no nginya tunyitire thukuru citũ cia ndĩ na nĩ tondũ nĩ turenda gũkĩria thukuru wa Karinga nĩ tondũ nĩ turenda gũkĩria thukuru wa Kenya na tondũ nĩcio cirarĩ bottom last nĩ ndoka na ceki ya Karinga ceki ya 100,000 ya Kenyona ceki ya 100,000 na ceki ya 100,000 ya Bishop Gatimu mbeca icio cikarĩhĩra school fees arutwo arĩa magakorwo me best improved o tamu ya kerĩ na tamu ya gatatũ tondũ gĩthomo kĩa ndĩ nĩ tuĩ nĩ kĩa raithi. Ngai wa muoyo amũrathime amwĩkĩre maũndũ manene motugi na mamagegania na Murang'a tugaga betie kĩ tukwendete mũno baba witũ ona athuri aitũ nĩ moe wega nĩ tukwendete nĩ tukenaga rĩrĩa Gachagua atwĩtĩte ona athuri aitũ nĩ moe wega nĩ tukenaga. Aje kwanza maliza. Nitengenezea. Haya, tupigie makofi Maitoi wa county na kiheo giki ya Bishop Gatimu. Asanteni sana. For now, tuatigia tuna apology Mheshimiwa wa Kadara is out of the country. Mheshimiwa wa Mathioya na kwa kahinda gaka